Ngalih barang rongsokan anggoni pegawen pangidang makan digumin anak elen. Nyewa kamar kos-kosan bangsu sing mau hujanan ngajak mana urenan kitu urip mejalan. Di zaman krisis nak sugih masih nangis nyah makan diklengis dot enu kena sosis. Dicubani sanje barangi adepe dengan pipis bange kurni. Hidup duara singelah apa sesai mekente ngidang mecanda sesai mekente ngidang mecanda sesai mekente ngidang mecanda.